MC wa Ntimo West Patrick Ntururu wite atumerinde na ngavana KAWIRA mwangaza mwanka kamira karibawe na kubaretera akiareka itaka kweana into mwanya ile UTHERU ciothe kuma kiri foundation yewe. Ntururu awite mathithio ya ndio ya kuria muongo na kinyamatura. Narua mono tuizitiaja nikenda tukomba kukipa girl in school ile mradi jwetu kenda tumba kuba sanitary towels iko wethe kuna challenge nyingi na especially thaizi kuna very economic hard times che economy yetu ana betu kana mwana mwari na gukara ena mathina maingi muno eteseka na bere mako ja skuru ndubo the lack of sanitary pads thirikari nere mpango jwa reo mwaka muthiru indi jombere kweberwa na ndi gukurukira challenges iria ana betu bombete kuthwa nacio oni na chore bakwa ituombere ku come up na tuga no monka tukensure ati tugukipa girl in school na mono ri tuigagua cases nyingi cia report cia early pregnancies na nya cases inge mwanya tiumaira gukurukira kwithira mwana ore atikomba ku afford a sanitary towel kana mutiari atikomba ku afford na ndi aka end up kuita ke desperate measures na irite agirite buruke ke mwana kuthithia na tukomba kuthiurunka ngama skuru za maingi muno na around 6 schools ira turatikaritie the program itu anjiria yo last week na ndia turathirikaire kiumeke ya first phase na ria turugire no monka tukatika tukuriungia skuru cietu cionthe igitarire bona their periods ukethira mwana naonere utuko tibio turaria it is very hard for them gwetia bete cia kugura pad iria lakini the moment bakurikana skuru kwe pad ya retoroni ya wa MCA Ntururu mwana ora ginya akomba kweja skuru. So one thing that you have done to these girls umewasaidia hata esteem yao imepanda sana, especially ginya kuritana kurana baitano wao. There are some girls bara maybe achiari baba tiomba inyo baitana manto jaja changes cia mere yao bakuitano thai na our girls I know they have been enlightened, wengi wamejijua what is happening in their body na bakatora kebioria menyane na mwana nya batuto muritana maybe to amenyanerie na bomono bakona yakaba tuto kujoke. Lakini the moment mtongea a resource person comes na kiwaambia ile mambo yenye waliambiwa na mwalimu, they take it more serious.